page 446 et 447 ka Tafsir al Quran de Surah 37 Suratu Safat makiyatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hara ila do hande kadi ha nasi on wattay haqqille den moƴƴa e firoji e den joni ko wondoje den woni ko natuden haray non ayaji e didi nandude kono hara firoji din na gotum yaaji e didi kadi den nanda few kono hara firoji din ko gotum ko do wadi ko yo en jento moƴƴa ardine haqqille den. Wasafati Allah dali wondiri bedo malaika be saffinotobe saffan e saffinagol. Fazajirati wondiri bedo malaika be nyaadanobe duule den zajiran e nyaadugol. Fattaliyati wondiri bedo malaika be jangobe dhikran ka jantagol inde Allah nde. Inna ilahakum ande rewetedo mo on la wahidun ko goto. Rabbus samawati kankon jeedo kamoli den wal ardi leydi ndin ama baynama konkon hakkunde majji wa rabbul mashariqi kankon jeedo funnange. Inna menen zayyana sama ad-dunya men cudi asama hikki aduna on do bi zinatinil kawakibi cudari kode wa hifzan ko de renirde min kulli shaytanin limorde kala shaytaniru maridin murtundu la yasammauna di jentata ko hande kadi ilal mala'il ala faade mbatu dow ngudun malaika ben wa yuqdafuna sonabe fidirte min kulli janibin imorde kala bangeji din duhuran kode walam nawden be adab wodani di adabulate wasibun darlude kolotode laman khatifa al khatfata sonara ko dum wippande fatbaw jokkitayndo le kadi shiabun julbere hodere saagibun tufaynde fastaftim landobe ahum eko kambe ashaddu khalqan buri mettude tagude sattude tagu amman khalaqna kako bembe men tagi ina men khalaqna men tagi be men tinin morde lopal lazibin darlungal balis kone ajibata a hawike wa yaskharuna kambe be jalibe hayfini wa idha dhukiru sibe wajama la yadhkuruna be wajitako wa idha ra'u sibe ayatan ma la yastaskhiruna be jalande wa qalbe wa in hadha duwana lasirun sunambile mubinun fenyungu aida mitana rabena yusmin mai wa kunna min latka turaban bumbulaidi wa izamaneji ainana min lamabusuna kuma min tintebe aw abauna wa deba birabe amen al awwaluna aditibe rina hi ko min tintebe wa antum onon harakati dakhiruna ko hoybe o marate dungal fus fa inna ma yandu wurnutukol on zajratun dun ko wuttande wahidatun wotru pet fa damata yo kambe yanzuruna be dari be ndara wa qala rabbi ya waylana e jolla amen hada ko dum do yawmuddin on nyalande joddi kuude hada yawmul fasl ko don nyalande sertigo alla de nyalande kuntum de lati don biye modon to kadde wonay don fenna o shurul ladina mobe ben zalamu toñu be zwajahum e dimmobe mabbe ben wona be nguli deyni ko dimmobe mabbe ben wa ma kan we konko be lati yabuduna be rewa min dunillahi ko hina alla faaduhum tindinombe ila siratil jahim faade lawol jahim ngol wagi fum darnombe taw innam sabu kambe mas'uluna ko be landitete wayliten Allah ya malakum kon dun nangio la tanasaruna ene e on wallindirta hande balsi koni humbe dey al yawma hande e mustaslimuna ko be jeffilibe be wowadum waago bala fewti tabadum yoga mabbe ala badin e do yoga tasa aluna be landondira qala be innakum anon kuntum allati ka tuna nahi don ardira nayno me anil yamini gaay sengo nyamo qala be ya balsi koni lam takunu on latanoki to mu'minina ko gomdimbe onon kadi wama kana lana sabulata nanoki me alaykum e do modon min sultanin immorde dali baskon kuntum lati ke gawman yimbe to aghina bewbe fa haqqa jab tabiti alayna e do meden gawlu rabbina kongol jomi men gol lette den inna wonde enen lada e gona ko e medobe lette den fa wayna ko men bewini on inna menen kunna men lati gawina ko men bewbe fa innam no kambe yawma dinden nyande fil adabi ender lette de mushtarikuna ko be kafube inna menen kadhalika ko wanuni naf'alu min gollirta bil mujrimina bombe ben innam no kambe kano be latike ida qila lam sibe yatama la ilaha illa Allah subhanahu alla yastakbiruna be mawnintino wa yaquluna be inna yawminen la tarikukum min akkitobe aliyatina alla jamin din li sha'irin fi ma majnunin fetudo walskoni jabil haqqi o addi gonga wa saddaqal mursalina nila ben gongini innakum anon ladaiqul adaba komme adabi komme do be lette al alimi musude den ama to juzawno yoba kano illa ma kuntum sona konko lati don tamaluna don golla illa ibadallahi sona jiya be al mukhlasina la binabe ulaika bendolam nawdan bi rizqum arskaji mabbe di ma'lumun rizqun arske ma'lumun andado fawaki dum ko muyanteje wa mukambe mukramun harako be teddinabe
fi jannatin na'im ender aljannaji nema ala suruni e dow dande mutaqabilina hibe fewtondiri yutafuta ina wangine alayhi do mabbe bi kaasin yeddude min ma'inin immodde ilainde bayda rawnunde laddatin welde lisharibina onande yarobe la fiha ara la mayre gawlun ko sulinta wala on be onala na gaay mayre yunzafuna lettetebe wa indam no takko mabbe kadi qasiratu tarfi sonnabe rabbindinabe darda inun janda gitebe kanna on sikkaybe akke ko be laabi baytun ko be wofonde makko nun suudande fiita tunu faago bala fewtita baadum edo yoga mabbe ala baade edo yoga